Namhlanje ngifuna ibone ngempumela uJulius Malema akasamukelekile kosuku uthuke ubaba uMkhwanazi isidingo singekho befanele alinde uJulius Malema wathuka mina wathuka isilo wathuka umuntu ophinda angene wa-undermine uJacob ngeJexisa Zuma esekwazi ukumhlonipha kufika ngakusasa yena wabona kungcono ukuthi ayothi down noJessica Zuma down and leyo nto leyo asiyidingi ukuthi ingaba yikusasa lelizwe uJulius Malema icorruption yakhe indala mina ngatshena uFloyd Shivambo ukuthi uJulius Malema bathi nalo uJulius Malema bathi imali ekuruleni claima more than 10 million ngenyanga controller security yasekuruleni and I'm the witness of that because into ebalekile la no chairperson wakhona uDuma na wafakazi babe bobabili uchairperson kanye noFloyd Shivambo bengxenxa ukuthi mina ijoyine lamanyala okuthiwa iFF athi mina ho never so into enzakalayo namanje njengoba hlangana nomkhwanazi nje uJulius ingoba wayezonce umkhwanazi ukuthi atshala amaphoyisa ukuthi ashaye mina ngoba mina I had an event on the same day lokuvula kwamabhinqa lapha wayezosho wathi hey Mr. Mkhwanazi this is so full calling Ngizwe he is want you to step us ingakho bafika bashisa amatende lapha workshop menza yonke ngiyayifuna le nje uJulius Malema ngiyifuna ngescreen